public service. Enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan mantuniinan, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. The Sigara Technological Colleges, Iriga City wishes to inform you of our curricular offering for the first semester, school year 2022-2023. Tertiary programs, Bachelor's and Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelors of Engineering Technology, Major, Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology, Senior High School Program, Technical Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Academic Track, Accounting, Business Management ABM, General Academic Strand, Gas, Humanities and Social Sciences, HUMS. Enrollment is still going on for both senior high school and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22, 2022 for senior high school. The learning modality will be blended learning online and face-to-face. For further detail, please call 299-2224 or 299-7434 or personally visit the Registrar's Office of Sigara Technological Colleges, Iriga City. Mobile numbers 0921-845-9871 or 0917-883-0109. Website ctciriga.com. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot nyamang pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan. Miss Nessie Pequeña, Toronto, Canada. El Casino Tailoring, Home of Quality Dress, Balantan Camarines Sur, care of Jerry and Gina Basquinias. ASM Farm Water Refilling Station, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Amets Documentation Services, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Sixto Borromeo Jr., Owner Borromeo Met Shop and Piggery Farm, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Noel Gaspi, Spiritu and Family, Iriga City. The Management of Social Security System, care of Janeth H. Ebuenga, Branch Head, San Nicolas, Iriga City. Honorable Anton Paro Baliber, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Nelly Cabarles, Valle and Family, United States of America. Judge Roberto Andalis Jr., San Miguel, Iriga City. Marlon Ampungan, Saudi Arabia. Father Marlon Tibelen, New Zealand. Baao Parish Multipurpose Cooperative, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar Umurog, Bahamas Resort, Zone 3, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Have a pool party on August 27. Losenia Azur Vegetable Store and Losenia Refreshment, care of Mr. and Mrs. Cesar and Janet Azur, San Roque, Iriga City. Mr. Armando Valera and Family, Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Pioneer Vulcanizing Shop, Lavina Adelfa T. Cabanos, San Juan, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, OCI President, Santo Domingo, Iriga City. Richard D. Sena, Principal, Oliveros College Incorporated, Iriga City. Sa Saindo po gabos, bendisyon ang lugod kita, Nina, ang patron kan Bicolandia. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro.
Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo,
DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa ngaran po ni Congressman Presley De Jesus and sa kanyang bilog na pamilya, kami po minapaabot nin maugmang
selebrasyon kan kapistahan ni Inang Piña Francia at El Divino Rostro. Salamat sa gabos. Bida, bida kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bida kid. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bida kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na na-schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Bot nyamang pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni Ina, patron kan Kabikolan, Dina V. Ehipto, Acting Treasurer, Irigas City, Honorable Ray P. Lacoste, Municipal Mayor, Buhica Camarines Sur, Tantiado Enterprises Incorporated, owned and managed by Mr. and Mrs. Edwin Tantiado of Irigas City, La Haha Cafe, La Haha Gas Station, and Villa Gaite, La Medalla Baao Camarines Sur, Engineer Noel and Attorney Mila Sabio Colar, Daet Camarines Norte, Baao PNP, care of Police Lieutenant Jose Ablan, Ronald B. Bagnes, MDD PBO, Ophthalmologist, Diplomat, Philippine Academy of Ophthalmologists, Medical Eye Doctor, Cataract and Glaucoma Surgeon, SPO3, Dario L. Panerio, Baao Fire Station, Diyos Mabalo sa Saint Dupugabos. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot nyamang pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS, Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Irigas City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Irigas City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Irigas City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Irigas City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Irigas City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Irigas City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable
Legal Counselor Gali Bayos, Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City, Lucky Best Enterprises, Iriga City, Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur, Almonte, San Vicente Sur, Iriga City, Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City, managed by Joanne Marie G. Vera, Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City, Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City, Maria Leonora Casiao, Periabras, Nabua, Camarines Sur, Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City, Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City, EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo, Councilor Alden I. Galiarte, Nabua, Camarines Sur, Nenita Marmol Gregorio, Carcedonia Street, San Isidro, Iriga City, Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar, Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City, Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City, Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City, Dr. Dennis Romeo M. Berinya, Medical Surgical Ambulatory Clinic, number 333, San Nicolas, Iriga City, Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and Family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City, and Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing
double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.